laat ishq, kui takwah naklakat piyomakat, la hindi ko tsakuarin. Laat queen, kui takwah nak piyomakat, la hindi ko tsakuarin. Anain na paaldrak nag-akokre, utarin di ko tsaku, charu naktat piyomok sa lachuang. Matakwah tingya kwen charu, naktat piyomok, uti ko tsaku, charu naktatsa latumin. Kautang natya mare, krusyal naktakos lang. Jas kabanak lahat kuida na kanaw siya wala natumin. Tus ako kalajuam tus kwang ni karagwe. O kanak lahat nagatsiko kiru matakwak siyapan ut malaking ka. Awan binigagkwak siyapan lain titiyagwe asal kok asal saak manukil. Lahat nagataklan matakwak siyapan malaking ka. Charu tang kontrolar marak tasach latumin. Asal cenaus panungkil kita kwacapan. Panak aaning kaus lalain. Utaanin panulain. Laat tak tomar la decisión. O sea, marak laat tak yokre lain. Timpano o timpano. Marak inka. Mat kaus la. Khas la kaus lepas. Lain tinjagwe. Lain sin sikru nak laking biyo. Aaning kaus lang. Kulah. Kuisat kulong ka rin. Jokat ribalik na video ain narak siya anak ulak ka ke khalbala chuam na oka ke khalbala la chuam tento ta khala ka us la kwahik la kilpas la kwatinupas spenkwa an sakali cha kilan sa chuam le hong nakikala ro khalbala chuam tinja gwe nak ma ani to chal ta panu fre la atakwi tat panong kre apana rike hunalep jogi na tekan ki sali video ain arin tin cholo chaku charu ta panu tento ta si group at kwan di ta tekan ka gwe panu ki utlika na tekan ka gwe ta gwe sitiris gwe joka tris bali video in narak siya pa nakshat ok chikwakli akshat hulak sa khun chikla chua ta si group ta rali ain lahat nagataklang mugola inta. Bikwang katarin sa tinjagwe asa nakakwang kachis solban. Kachis panungkis. Makakatagwa kay la komon, sekti siya la komon. Dito kwan li khungsit na alep. Sa ditole. Dito makina puke di sabi na alep. Burikina. Ano nagkakaus na? Sili si Jogin Kiewa lang ke? Nang nagkakwilagip sa lilem nakakye. Nagsali na alep sa lachos. Nakakye kamay. Asal George ni mang kinti bet sa George ko be kwala ki ba khiro jokin sa cheko sa khas marak na kacheki kamay sa kunas muskulo sa wa raim ina ka cha anan ti cha ko na khilem na tik bayak o asal kama tanag tilok sa lilem o asal kama na tanag tilok alema an ja chan ta ke kama khair na kwali marak kama ina kwali marak ina an sinali jokat kaya asala ko manakwank mukuti ruang ta apa nangki jokatis kau langkis kamaan mahong ulat at sa pen di chabis kwank o kami natin diyan ko nak abili chabis na lep ni iskila impresari maraki kung ketumin utaran tatsol na lep akbi jana kera tal halis na lili khasit hindi ka jogre ati na ni ka sik daranak li excusas jasa kaman na kaya kera sa lena mai uting ka na kaya rahi ok sa iyomal kama in ni kesye api chuli ati na kaya tal magkwanta na kaya kung kapal marakang familiares ni kaya kiyokre lain ko ting kaya renunciar marang ko ting kanat tiling kakar porque ko ako nin topas kuiting ka invertir atin seks ko nilin tuminaan na raksye pas mag-ay tumin rekti yung ko na negos George paano kilakwan le kung sitin dyan lain ko fruta. Kung kwadis kaya funcionar mo kutis usaktaan. Anak waking, anak wakraping kilin na linalep na keske edukasyon financiera. Ayan sol pares paano kil mo kutin ruang ta. Mo kutulak ta jiruli ko siya kilaan. Limpelo mo kutis tawtayro. Siktes kili kwamiw. Maftok sa akin, tokopekta natin paano. Check-in chika mo kutiruan ta chik, bukweta chikaan. Mo kanaruan ta paanong kis.
Sumecha nang gagwili atin na in karut sakal narakchewa ng tadye. Tike ko naskutpas. Kila sunod na katsila o mukuting kanatek ang kalak chokreli patron. Mukuting ruang tas yung kil ko na kin negosyo. Kung king kasle. Kung kaya yung kawat ko ilete ra. Kila sunod na klao na katye. Tok mag-ay mo na dis panong kil. Kasya luklugin muging kulok na dis solbal ka. Siguro ko na sinalabis. Tindya kwe. Halak auslipas. Ren tatrus halbas. La juam. Sigpa ka mo siya.